Kibodo kinitwa endeanesa. And manga imu yaseo. Hata Yehova. Thank you very much. Tondo mwise tuthetotia na momaniso yoboko ni Nzau Uvuanyo. And what we omunde toketomina kilkibuku thiu chapter 21. Toketomina kwa wetu netwa atata. Ondu sitene wanandia weka uwenginye. Kilingo choko teke buku thie kote thitha sa mwaga mwima. Na kendo. Buku thithele. Watota yo monene. Ini tangu semba otiani one muko ni mande buku thika vala. Tutume Maundu ni amo mama itudhizu kite itudheu na Nzau mate kuelekeka mena kuelezea kulikangu kuivina kukilungu chucha 20 ni 21 kana 21. What does the Bible say? So meindi andiko mange masia neasia na nona itudheu na Nzau ni kwethiwa ituyambe na yambe nimbitu na ukanga ndwevo ingi anona ola musie motheu Yerusaleme mweu withea kuma itune kwa Ngai umbanitwe ta mutwawa useoviwe mume na newa wasia munene kuma kivila nicho sumbe uyiasia sisia ye Ngai the vamwe na andu nake akatoa vamwe nao namo makethwa andu make Ngai mwene akethwa vamwe nao Ngai wo na akavya ya metho onthe metho nimo na kiku kikethwa vo ingi ona kwikethwa ingi kumeta kana kuya kana wo maundu mambe ni mavitu ate Yehova na ola wikalite kivila nicho sumbe asia sisia ningutwa maundu onthe meu na asia andika ni kwethiwa ndeto ii ni sia kithito na ni sia wo na ambia ni kwike it is done, it is finished. Nye ni aliva na omeka mwambililio na muminukilio nga munenga olawe na waoni manzi mandongo ya manzi madhayo mana olo kilasia akatiwa maundu asu na kwa ngethiwa Ngai wake nake akethiwa mwana wakwa indi alama kea na alama tetikila na alama dhatasia na oani na ilalai na aoi na dhaithima mivwanano na onthe alama nena uvungu kiandacho kikethiwa iyani la yakana mwaki na muvilite na yoni kikucha chao chakeli hata ewe Yesu. Amen. Ngai ndende kwa thimandeto yake. Anduma Ngai deto hii siandiketwe ni mundu etawa Yohana otondo mwese na andikete ndeto hii evindane yake tio wende miaka bakuve ngili ile mebituku 2000 years ago and therefore ve ondo wona dunia ilie na ve ondo wa interpret ya dunia ata ewe Yehova idie tu evindane theke bathukanio na ando aingi ma evinda thi otondo mundu wende akwambata nthi isu nene sia maendeo mwingo ela maso mande toi matina kwenda kuikia muno yulu wasio ituthiuthe thekembwa thili ata Nthi Nzau eketha thili ata ayumite tune Yohana tita wese ondo kweka ata ondo kunena. By the way, just so you know, ibunda ya Yohana mayesi dunia ondo tumiese are we together? Otondi nyomo asomie mumeambiwa dunia yetu ni duara, it is round. Praise the Lord. Mada somiechu sukulu kana our world is round na kana our world idhuluka chao sua. Praise the Lord. Na idhuluka mwaka mwima 365 days. Zaidi ya hayo tunaambiwa dunia yetu inazunguka mwenyewe. Ndio maana kuna mchana na usiku. Na kila kitu maamu tamanaka na nini udhiuka mwe nini monomo tamanda mutitu mwile nditiko
Thingali ni thima naka na nindete. Sasa wana tadio chao. Na ibato neka unongali ni uthingitha akasesu ni tundumo. Kondo ito ya thingitha tu wa tundumo kana muthingitho wa chao wande. Kwa we mo mesi duniani chao ni flat. Ni flat ta table ino thiva. Na makasia pa toto cia sky. Ndipo beta wa ya tiwendi. Na bo yulo ya ndipo batu wao ngai. Mama thesi kithio mocha pakuma kendo out of dunia ino. Loke ku aiye momese dada zika budwa no to wanga yuzika hata uithe momese hata ku ando make somo cha ipinda thema chande to hii ni mavingi saa omno ndo mese no ndoto na no mawoni kata ne mundu waina stress chegwendi ndo be mwele oya kendo kika usani sio vanini kwa akili keka hata eka njamba eka kila ukaambia kuona sindu si chao sike badhokanyo tyo gwende ndo be ndo weta tu kule ezo we chao kana winuza chao tyo gwende ende mundu asia nitume abangi tuthelewa usuni chao ne bangi wane nata anenu tweba tozete mundu wao onde kwa mwekeo asifiwe Yesu Kristo boni twetwele kuikulende mwekeo kuni mutuma nuka na chao Foko ni kulio ekali. Anyway, tuendelee mbele. Kuna mondo wa manini o mabudho ala yoba okwenda tuswani umundi. Mundu wambe verse 1 the Bible says na nona itu leo na ndichao Nzau. Praise the Lord. Nona itu leo na ndiata na ndi Nzau. Leto Yesu leo na ndi Nzau is the same word. Are we together? Ndo nimesoma Greek kidogo. Nodho ndeto itumike tele buku ni dha Korintho wa keli kilingu chake 5 verse 15. Ndeto ile ni kwa asia hii. Na kwa ou ethe wa mundu na weva endeni wa Kristo. Ni chumbe kili hata. Hindi wewe chumbe cheo. Now ela watu ike chumbe cheo ni wose mweyonge. Chola. Mukulia mwewe na uwe. Nobo wae na uwo. Ote na mbotangiwa. Nobo wae na uwo. Kuni batonde ka kila chao ndeni kila chao we na choni kila kendeni wao. Waku praise the Lord. Na nondo we na moswani omeu na we na ngonzao wewe watu kama mundu chao mundu mweo. Asifiwe Yesu Kristo. That is the same word being used here. Ni kama kusema praise the Lord. Yu kila kitele no umwe obendoke. Lakini already wewe watu ike mundu chao mundu mweo. Hebu look at your neighbor, mwambie wewe ni imbia. Mwambie wewe ni imbia. Praise the Lord. Ni yu kila kitele yu kuito no umwe. Lakini tu watu ike andu chao. Na ondo wake tuetele ni etu dhigata lioke kuma etune. Asifiwe Yesu Kristo. Na hapo kuna wazo. Hapo kuna wazo. Wakompea mwiwito. Wakompea we uwito. Na ndo alama mandeketo verse 18. Verse 8. Tuwa alama kea. Kweli mundu kea ni muimweo. Ni mundu mweo kweli. Hii alama tetekela kweli usu ni mundu mweo. Kweli ni watu ike chumbe che usu. Alama dhatasia aye. Oani aye. Ela lai usuti mundu mweo. Aoi kweli kweli ni mundu mweo. Hii adhaidhi machao mame bwana no. Na kuthimba bwana methemba me bwana no. Hii na ondela manena achao. Na mamandiko mange measia kianda choke kethi waba yani tha chao. Thila yaka na mwaki na chao na mobility. Nene kulyo na boto wakutoka kwa mbelelia. Kaini watu ike mundu mwewe. Na ndipo kete itutheu weni we yumbanisie wekale we ola ukite. Ondo libatoneka wezeta mwetikili okasia we mwechao mweo lakini bado na yu wenawia. Bado na yu wenakulea kwetekela. Bado na yu wenakudhatia. Bado na yu we muwani onawakumenana. Ona yu okelala ikana muoi kana muthethi wachao wa mubwana no na uimuneni wa mithemba yonthe ya mubungu. Nundu alama ilie ou athatwika andu eo thini wa Yesu Kristo.
anemo makadhi ya nidhamu wake. Praise the Lord. Amen. So mbingu inakuja, asifiwe Yesu Kristo. Amen. Lakini sisi tumeshatangulia kuwa watu wapya. Tueo ngumweso vasitwa nidha Yesu Kristo. Teto sito makalile wito wikale weu. Ratu atuikithiwe. Ratu amosie Yesu Kristo. Amen. Amen. Ngumweso va twekale andu eo. Twe wandu asomo meichao maithina. Na woki melu tubia kisomo nikenda makaya. Na makekalanya sana chao nando asifiwe Yesu Kristo. Amen. We mundu mutange ni wewe wale kwetha atena chao atena thina. Na ndiko asiakana mwitikili ndavitasia. Aiye kwanza witikilo ni musio nundo wa vitia we no they wa kumbula. We no they wa kwika hata kwa kumbula. Praise the Lord. Amen. Na nundu tuyandu tuithionde kila kitu manyenda ndakumbulile chao. Angekuya mwa Mrs. Benson forgive me. Praise the Lord. Ni mundo mwai muno kunena ni mwe nena ndeto ikasemba na bandu amwe nona nena ngama weta tate kanisa niko na mundo uthio wekata wa bindu kanga mana mundo none mumandha ni mwite chao wekeo nondo wa woki ni mundo mweo. Kumbe kuwa mtu imbia ni jukumu na ni nzito, lakini maana ninangojea pahali papema pakuje. Praise the Lord. Neleka la bandu ba ando bau ethe waitwa tukulasia kwa wikana maitu tatia kwa wikana kwa India la kwa nalama atene mataliban nalama atene kwa India. Are we together? Nondo expect with the winner makalele wa mundu muima kalele wa mundu ili hata muima we mundani na no kulika ando na ndo kuli ando aya nao na mosa na imadhi na nondo nokea kumakuli wewe India to wende inde so manathi okulia ko wete lemia wete lemia nondo wele kala ta we mwene wa munda weba welo makula ninywe au na mweka uneke to wende ndinye kokotwetekeli matelemia ende. Kwa hivyo nawaambia hii dunia mpya inakuja, mbingu mpya inakuja, lakini inakuja kwa watu ambao already ni wapya ndani ya Yesu Kristo. Hebu kuwa mtu mpya in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Be new and continue being new. Praise the Lord. Amen. Amen. Undu wa keli the Bible says etu ni kutike the wana ukanga. Yesi ukanga ni kwa siata nye. Tetesi ukanga ni ndo kwa nasiava nini nondo ebuko ni za Uvuanyo ukanga wena mwalilo mainge. For instance, chapter 13 verse 1, the Bible says na nona namu echuma ukangane. Isi ibinda dhiu ni pepa ena moswani ukana ukangane pena utuwa wa wimo. Are we together? Amen. Paena utuwa wa chao wa wimo. Na ende ilame kwa sabe na mudha umie ukangane na mwila itawalevya dhani dhone kata yeka la ukangane weba osu na wotu wetana ito asili mazasi ya majini ondo mumachao kewone kana ukangane na ende onawasomona later mandiko mange ini mekwasia ono ukanga waumia aku alame ende ni wachao wawo nikeneni mamake kata makasililwe na nondo ningona ukanga wena mwalilo angona ebuko ni the Uvuanyo na mweno echumo ukangane ala somi malula makasia na mweno ni kidiomo kidhuku ni umanisio mudhuku ni system mudhuku ya silikali na ukanga ningelekanyo ya andu moti ya inge tia uende timu andu tia inge ende na yu kelaki utani dino wakelaki utani chando ilikoni siando na mitu ileni ya ando ende badhumi la umanisio mudhuku kana badhumi la metuwa midhuku na nizo na mwedeba esu Kuku, I'm not really sure measiata yulo kanga o ende nina utanu nondo wasoma Revelation 2013 eka okanga ula wo misia ku ona kikuo na bandu balama mama kumekala atapena we wakatoa watu wa wafu. And the Bible says kikuo na balando mama kumekala zikatupwa motoni. Zikatupwa wapi? Motoni. Ndio maana labda hapa hakuna ukanga. Praise the Lord. Patoneka bancho kitumevate ukanga.
Unaona wo wethu we utuo wako. Na ngende kwenda kukua mundu ngi pau engi katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Aya, from verse 2 to 7, the Bible says this, na nona olamusi mweo Yerusaleme mweo withe ya kuma ituni kwa ngai uumbanitwe ta mutwawa usobi weo mume. Praise the Lord. The wapena pandu beta wa yani dhamwaki pena ndo Nzau eta wa ituni hata iwe Yehova, hata iwe Yehova, hata iwe Yehova kangu ekie ubina. Leo nikwambie kuna pali tutatulia milele na milele. Tutadhiomoa tene na chao na tene. Nina kusuba twende kumisia ulamukalileni wa mundu mweo. Ulamukalileni wa mundu mweo ndeni wa Yesu Kristo. Kama kuna jehanamu, ndugu zangu kuna mbinguni. Na kama kuna mbinguni tuendelee kujiandaa tuingie wapi? Hapo. Pasipatikane kati yetu kuna moani. Kuna umwe kati wala madhatasia kana kwena ilala kana aoi. And what have you? Wasipatikane kati ya nani? Kati yetu. Praise the Lord. Pepe mutumia wenasia na ile na iwenge wa mutumeo nasa ni wa muno. Mwana umwe ulamuko aina ngolo mbinge na onakota no watatie muno mwana atetheke. Mwishowe mwana esa kwawa ona yu yela enda chobo chaba kubi miaka mbao na ende na mwana ola munini wakele mwanake wa muthanga umuno mwanake enengane muno asoma onesa na ekanesa atwika lawyer na yu ni umwe kati wa magistrate. Are we together? Na yu lando manena yu loa musi wa mutumeo ni masane awa nondo umwe ekolokoloni no longe ni magistrate atwa anduba kolokoloni ni kitu chosania nondo elando mothe ka magistrate mamwea woba ando makathi kola mbrowe tio gwende elando meyela metabio zuwe yela mbro wa kuno twetie ko who ando different places lakini on the makedete kila meki hata mabandie. Are we together? Na nasema hivi kwa sababu yani dhamwaki kukadhi ala Yehova ukwetekela mateo mwenda rosa ndo muti umbenda ende iba ubala ndaye kenda mwithwe na mwana musio wala nde chao ndevo endi ngeye kakuya enda wala ndevo ndo umbenda isiba ndevo bedwa bili hata kwa sababu ndo ngeiti musio ona kwa mundu maingi maitu elea makiongai lakini atevo pewana ngiko ile witokana omningo mutumia katangelekanyo ona wale omwiwa pe modhenomwe watumia omwe witu athi masako na mwenda was masako ukanengwe ID twamuto yako na visa kwa nenganwe details na you enda ukalatia chao card ende usu atumetwe masako akalatia card anengwa mbesa athi nangale town akose card na athika hata na dhambata avika kavea ni soko ethia ungi ondete town nondo wa ID ziva oisu na nondo sundae na mbesa wanakojiseza ae na mbesa. I'm not sure metila na maina chao na mao mende maizi wiki na pada ni weka hata na wamuona nuna akia alisi lenga aleni matatoni na itete masako na mbona nduma kwa nazo vika masako weka ondo kweka mawe make amina enoka witho indi eta ola sister we bawe na utuma wi masako ni wendi the na nenga ngali mbeza sia ngali wiki hata njina mwetu wanganya tona na twetla na tu the na chao na mao na mwathi na mosa ID deva neno ete ayapo mesane aya enda kwasu ala utona kuiwa ndo mbenda sio kakula we ndio kwenda kwa ni kwako ti kwako sasa takwa ambo kwa to stress jaku ya ndo mama matalibani ora madhe matalibani haya ewa asio kekula chao hiyo ndabiwe sio kafawe stress isu distress
alama kadhi yani dhamu wake meketa kwa wamazi wake wala me jawe wala me na ito tuithi tose kila tutwa tumanda ndini wa Yesu Kristo. Lakini kima kiumbe with them yoncha verse 7 ndiko mange masia olo kila sia akatiwa mundu asuonthe umekatiwa mundu asuonthe verse 6 akanengwa kunywa kuma manzi mandongo ya manzi machao manzi madhayo. Praise the Lord. Nataka milele na milele. Praise the Lord. Tuwa verse 4 po itu ni tukabe wa medho imaito kutikethe wana kuya ingi kutikethe wana kikuya ingi kutikethe wana kumeta ingi kutikethe wana kuya kana wo mundu asuonthe ni mavitu hata iwe Yehova. Hatutengia mbinguni na kutulia milele na milele. Indi verse 7 pende to the bata muno twewa olo kila siakati wa mundu onthe na kwangethe wanga iwao wake ithukisie nake akethe wa mwana wakwa. In the Bible the word being used there ni deto ya son mundume my son. Are we together? Deto no ni important kwaka. Important muno kwaka na nenda mwiwe mwiyo hata iwe Yehova ontuta mundu muka welo kulia hii aleto weta hii mwana na mwetu wakwa niki chawende indi mandiko mange iko biased twambie na kwa siakana mwana mundume ni wanengwete chao taya niwe wa inherit ya ethe wao wake. Praise the Lord. Na mundu muka ethia wana vina otondo ethwa kethwa eungwa mume wao wake. Lakini ibuku ni tha Matthew mandiko mange ni mekwasia kutikethwa wana mutwano. Matthew 22:30 there will be no marriage. Kutukethwa twithio nthe twitu ni tatwi ana tatwi sons. Pate mundu munini kana mundu munene ithio nthe twikira ata twianene. Otondo mwana kwasia on the no sons. Ndo wa mundu muka na wa mundume wimesia bata ni kwethwa bena kusia tegwende po Matthew 22 peno kulio wa itu ni kukethwa na mutwano. Yesu yaza kutikethwa na mutwano hata iwe Yehova patikethwa na mutwano indi no mukwiwa moyo bana no nata muvini weni mitwano ni ende no nata muvini we indi mutiwite moyo kana mwikwenda kuwetu ikana mwikamanike kana kweli ni batonde kama mumemenu ni mwendene muno asifiwe Yesu Kristo. Amen. Kutikethwa na mutwano tokethwa tuileta sita aume full patikethwa na mundu kaka na chao mundume ijo ndume tokethwa twi children of God. What a beautiful thing. Twi imwe tokethwa twi sons of God. Kulifanywa sheria katika kotini niko na tuwe mweo ati kana mundu mukano tona kosa uvi waithe utono mese uthi wao waithe na ilando meka landi manye male tetela ya my father ele kwa niweze kwetha kila mundu me na kila mundu muka ni wamesi ochao ni wamesi share nini akamwe no male kuwa mudhonondo ko matwaitwe kwisiendo indi kula muumie kuichao kuikindo na no nelewe amwe maikwatwa ni mamoma wo meva asu lakini la mweka lambi na kila mundu atwelwa kindo chaithe kana cha inya itakuwa sakana munyonde ni muyanene itakuwa hivyo mbinguni kuyanana onela sithio cia mundu mokane niwe ngingo na mundu niwe mutwe itikethe waba na bethe kyo ni kithomo kithukuma ndiko mange imania cio mamania cia mundu mewe mutwe ende mundu mokai we mui tell your neighbor you are body tabia mutwe wagu you are body ndisika thio moka mundu me mutwe mundu mokani ngingo ka umieva katika sio ikadhuku muno shindwa katika jina na nani la Yesu Kristo. Inde tu nikutikethwa na kithomo cha mutwe kana mui kana kakingo edwa ni kithomo cha twi ana twi chao twi thionthe na no sasa unaona Mungu alitangulia watu wa Kenya akisema kuna equality
kutakuwa na equality ya kina mama na wanaume. Hata iwe Yehova. Ndi bona kiyo mwili ya moja. Mtasoea hata kama mjasoea. Mtasoea katika jina la Yesu Kristo. Tutakuwa iko. Na patike dwana mundu mwakwazia ni thea kwa. Na ume ni mume bata. Ni mume lo twelwa. Ndiwende kile mokitike the waba. Kitike the wabo. Tuketha tuyanene tuithionde. Na beautiful thing tuyanewe. Tuyonde. Tuyonde. Nacho kindu kisio. Nene semesini kwito isio timbingi muno. Tinene abena kolea kuyanewa. Indi pe kuyanewa kukite. Wana kwa nini kwetele. Amen. Andu kethu wana mundu kututanginya bu mndombani kwao kwaku. Muomoni takuro kwao. To kwake uyu umalukite ende ututata kutoka kwao. To kwake ona mundu mthembozi ndulea kwa sani moi. Ndu okanginya ba muomoni imanda chao. Haituta chao. Pote kiwia. Hawatakuwa warogi huko jehanamu. Watakuwa jehanamu, hawatakuwa mbinguni. Cho kindu kisewendi. Tuina maana ni anondo wake sio. Kia mundu haitakuwa hivyo. Na hii ni ngumwesuba tuweke mafikira yetu kwa mambo yaliyo mbinguni. Amen. Ndi misisumumo no kuiwa moyo. Kana wewe ni chipukizi wakati huu. Wewe ni chipukizi mondwa suti tawo kwati ange no mitimiko waliona walikiona wakazabaibu. It's okay, God is wonderful. Praise the Lord. Kani nitongile verse 8 alama kia tukando mawia watu madha ni mumu wanga itu kaya manzia yulo akwikumba hivya tani si anawia. Amen. Sisi ya mundu mudhuku wimwe we mundu mudhuku na nombete isi ndina kwa umu umange kina kwa we kumba hivya umwenu nuna mbete isi mena kwekea onawalea kuitia jao wekeo na hivya wiwa kuangalasito dha Yesu nikenda we kumba hivya ongela katika jina la Yesu ulinikozea na niwe kaachao nae hivyo nituwe kumba hivya ndeni wa Yesu nituwe kanesa mandiko manga ni motuya tutikethwe andu ala makulea kwetikela. Believe God loves you. He has a good plan for you. Tukandike udhuku nini anikwethwa wona yo batauteva totevo believe. All right. Wakati mwingine hata ukikumba hivya bado anakusumbu kwache believe and God will work out and strengthen you and sustain you. Onande no wale kuona mondo asuma sio binguni tunaamini tutafanya nini? Tutaona. Tuesobe na alama za tasia. Mwesobe tindo siao. Sienu. Ningu mwesoba. Mutika kwa tenena owani wanamake. Mena tiyo owani ende. Mutika kwa tenena ando maulalai. Please. Katika jina la Yesu Kristo. Sio vizuri ni wana ni waka na we. Ndetete tuni. Ona awi. Shindwa. Katika jina la Yesu Kristo. Na bondo weka ukoneka toa uwe moi. Bondo weka ukoneka toa uwe chao. Toa uwe moi. Are we together? Nondo ndeto mbai. Sia kumangana. Ndeto mbai sia kumangana na kututana kibuza. Nginya witu tabu kwa mutui wakuwa. Baunza. Muka mwana ukana neni nyamwe. Upaunza. Na nini mwezi mwina na nasia. Watu tabu uwe hasiata we. Kwe muka mwana wa madho kwa na inyamume na ni minu kilia bau ayu inyamume njise na the madhina mao chisa na madhina mao njise ni kemena cha mudhamba weba na ila wo na ende ndu mabata no makwata ando na ndo meikia kuyanza wana mundu athite sio kuyanomba kwa chani kenda eke mondo meke badokani. Are we together? Nyamume ayumbanya azike idhanguni azia buko inyamwana muka mwana abunza kwa muka mwana adhona idhanguti zina chao iya things are here. True story. Ndole akwe wawe moyo ende ko tho chobo Lord no kweka university ene mwese sema shindwe kwa mabalo kile mabasita. It's a true story. Muka mwana ende bya kindo keke teba mabinda mabika ana nyamume azikata aziko onda ndatwika moyo lawa kithio ndiko uno woyi ndu yuwe asiata. Yes. Ndu yuwe asiata.
andavisia amanda ondo tabia mume asisye lakini nokokea mume nondo so ni nyawo na ni wele kwenda onakino kwaza na kwani kwenda onengwa hata ni nyawo mundu kunjidi kwenda kwe ko mwana kewiva mundu mo kimsa kaza nimekumya ndisa nani thawe thuku na mume ndekendo mundu matha mama kaze twathi ntumo thinani wiva no mume ani asia meoba u lakini nya mume no kweka hata tiki thuku mako nikango nitakondo na kunikie ngone na mana ondozu ando mathika nai asu au yasu makathi yani tha mwaki na muika amona ingi ni wa muthondo mundu mose watapisa ando maisraeli ando ama Misiri ona ando ama kweki uki na chama kweki hapa mutika amona chao uona mundu akweka ondo lilikana ndo kamona chao ingi pemba thana ukabika ndo kamona na kolwa kana ni mwesene uitana itune wala Yehova kwendeta na kuyiye bantu bao aseo hata iwe Yehova indi wenu vitu newe itina mathina ao on the way so the yani tha mwaki kweli we wothekewa kweli wala wathi twele utongerela ulete ngai ulete ngai oda ide chao itina wakuthinyonia au makwinge azuma mamadhululukete na bado withi yani tha chao tha mwaki shindwa shame on you karibu wakati amen please mwatina wakuumisya na mathina mengi veto ndukaminukilie mwendo wako chao nae ngindo tukiakisya na kutwekea bina tobodhi twabodha musumbe nikana nteto yaku itukiakisya nundu evinda tiseo na tutethese ebina ni wabeba wako mutheu nikenda tuitile nasu alama kea yoba tubathukane nasu alama tetikela tukibathukana nasu alama thatasia aoi oani elalai na alama thaithame bwana no tutikwenda kwetha twi mwamba namo na itu Yehova tukikumba ivya ndini waku ngai witu mwe nikenda tusobie ola mundu mweo ola twatwikie Yehova ola twamwitikile Yesu Kristo no tuiye bandu basio ituni bakwendesya na tukatwika ana mako na patikethwa na ibadhukanyo oneka ibadhukanyo sia mali kanothi one ibadhukanyo sia ume kana aka haitakuweko tena huko tutakuwa tuko sawa warithi wako milele na milele tunenge Yehova itina wakumi sia mathina maingi tutikatwike mothi yani tha mwaki twike bina asu athuku tukatanisya namo kuno tumomisyo ebinane thebutho o tukikumbaithia nthini wa Yesu Kristo taiwa kadhwa tene na tene tuomba basi tukiamini katika jina la Yesu amen. God bless you.